ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯊꯧꯗꯥꯝꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ BSc ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯇꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯐꯤ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 9 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 8ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ 360 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯔꯣꯅꯥꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯐꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯔꯣꯅꯥꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯔꯣꯅꯥꯜꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯆꯍꯤ 50 ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 30 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ 3 ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯅ 4ꯅꯤ꯫ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯅꯔꯁꯤꯡꯗ BSc ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯇꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯃꯦꯀꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯦ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏ 4 ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ASPꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ASPꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯧꯗ ꯂꯩꯕ आर्मी कैंपता नुमित हुमनीरोम लेरमलगा मखोई सेकमाई PS ता मुक सिनखे लोइनना मफमसिदा हांगबा रिलीफ कैंप असिदा था अमरोम लैखे। अदुबु सेकमाईदा हांगलिबा रिलीफ कैंप असि सरकार की स्कूल अमदा ओइबना सरकारना स्कूल कहनबा हौरकपदगे मखोई लंबोई खोंगनांगखोंगदा लैबा मणिपुर ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर दा हांगबा रिलीफ कैंप असिदा अमुक लेरखिबनै। हाइरिबा रिलीफ कैंप असिदा मखोईगा पुन्ना लैमिनरिबा मचानुपा अनि अदुगे मनुंगदा अमना आनंद सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल दा क्लास 12 तमले अदुगा मचानुपा अतोंबदुना तोंदोनसना हाई स्कूल दा क्लास 4 तमले। प्रेम थौदामना पाउसे असिगा अखनना उनबदा हाई इरांगसि थोरखिबा नुमित मेगी तांग 3 असिदा मकुत्ता सुपनगी लुपा 1,400 खक पाइरगा महाकी लोइनबे अमसुंग मचा अनिसिगा लोइनना मखोई मरी लांजेलखिबनै। इरांगसि थोक्त्रिङै मतमदा मचानुपा हल रोनाल्ड की सेमिस्टर फी 40,000 की मनुंगदा लुपा 30,000 थीख्रे। इरांगसि थोरकलबा मतुंग मचानुपागी वारहौरिबा सेमिस्टर गे फी लुपा 10,000 असे कदाइदगी कमदौना थीगनी खनबदा मखोइगिदी आशा हाइबदु सुंगु उद्रबनिना महाक अमदि महाकी लोइनबी अनिदे तौफम खंखिदे। महाक खंगना सानबा कयादा मसागी दरकार ओइरिबा सेनफम अदु खरदंग ओइरबसु पीबीनबा हाइजबदा होय यंगसिदंग हाइदमी अदुबु मतेंगदी पांगलखिदे। इम्फाल वेस्ट की DC फाउबो उनदुना मतेंग पांगबीनबा हाइजखि अदुसु उपाय लैखिदे। बाबा आइगी सेमिस्टर की अवाटपा फीसिंगदु अक्टोबर तांग 9 फाउबगी मनुंगदा थिदोक्तरबदे महाकी अरोइबा सेमिस्टर की एग्जाम थाबगी अयाबा पीरोइ हाइदुना कॉलेजना हाइरकले। एग्जामना अक्टोबर 9 दगी हौगदबने आइगी एग्जाम से कमाई तौदोइनो एग्जाम से फाइनल ओइबनिना थादी यामना थानिंगी अदुबो उपाय लैत्रबदे आई एग्जाम से थाररोय मचानुपा रोनाल्डो ना हाइरकपा से अयाक अमसुंग अयाकी लोइना बेगे कोक्सिदा अदुम नाइसिलगा लैखे अदुबु उपायदि सुंगलै लैखिदे। ममासु मथंता तुमिन्ना कप्पगा अयाबा मतमदा लैखे। रिलीफ कैंपदा लैबना मरम ओइरगा महाकना हाना थबक सुरंबा दुसु फंखिद्रे। मचानुपागे खनबदा असुमना तौफम खंगदना उपाय लैतना रिलीफ कैंप असिदा लैरिङैदा महाकी मसेल नुपा थोकपा अमना सिंगजमई 360 कौबा सोशल मीडिया पेज अमा लैबनै। मखोइदा मतेंग पांगबीबा याब्रा हंगु हाइदुना अक्टोबर 8 की अयुक्ता मखोइगी कांटेक्ट नंबर पिरखे। मदुदगी सिंगजमई 360 की मियोइसिंगा पाउ फाउनरबा मतुंग मखोइगी टीम अदु नुमित असिगे नुमिदांग वाइरमगी पुंग 4 खरा हेलकपा दुवाइदा रिलीफ कैंप असिदा लाखे। लोइना आइगी ओइरिबा फिबमसिंग असि थमोइ सोंगना मित्तगी पीताना यामना नुंगाइतना मखोइदा वारी लोइना लेखे। मखोइगी माइकैदगिसु अइखोइ मयाम अमा लैरिबसिदे करिगी थवाइ वारिबनो मदुगिदमक कपकदबा नत्ते मखोइना अंगंबा मतेंग सोइदना पांगनी हाइदुना अइगी पुंगनिंग थौगत पिरमखे। मदुदगी मखाताना मखोइना नुमिदांगी पुंग 3:13 लोम ताबदा मखोइगी फेसबुक पेज दा इचानुपा रोनाल्डगी ID कार्ड की फोटो अमगा लोइनना अइखोइगी ओइरिबा फिबम असिगी मतांगदा वाहै खरसु इदुना महाकी GPay नंबर असि हापलगा
miyamda mateng tawbiyo haiduna thagalakhe. Hek thagalakpaga ngaihaki manungda CI Bimolata kaubi miyoy asina ihan hana mahaki GPay gi account aduda lupa lising tara kablakhe. Madu tasengna mahaki khwaidagi angakpa thajadaba amade khwaidagi su harauba mikup amakhakne. Mikup aduda ingonda phaukhibadu karamna phongdokani haiba ayha khangdre. Thajadaba mikup adudagi mathang lupa tara dagi hauraga lupa lising tara fauba ase aigi GPay gi account asida ngarang October gi tang 8 gi ayuki pung 7-9 faubada punna lupa lak aniga lising ni furom henbagi senpham ase lamdam asigi miyamna masagi damak amadi makhoibu nungsibiduna donation tawbirakhe. Ahingda sumiyoi kayana phone tawraktuna aikhoi leiribaside nang kari amata waganu haiduna aikhoi bu pungning thogat pirakhe. Nupa amanasu lupa lising mga kapiraklaba matung mangonda phone tawraklaga karigumba miyamna donation tawbasida masanupagi darkar oiriba lupa lising 10 adu suba ngamdrabade hayeng ayuk mangonda sungsoi soidana phone tawrau hairakhe adugumba mikuptu upai sunglei leirudraba aigi ifamdade khwaidagi mamal yamkhiba mikupni hainasu Ronalgi apokpa premna pause asida phongdorokhe. Upai sunglei leitraba matam asida singjamai 360 gi achauba mateng amade lamdam sigi miyamna makhoigi awabada mateng pangbirakibase makhoi pumnamakna isorgi saktam lauraga aikhoigi mateng pangba lakpibani haina khanjai. Ngarangdagi numit humnigi mamangda upai sunglei leiraktabadage uripok apunba lupki thopuriba singda mahakna mayoknariba adugi mateng pangbinaba hairubada makhoina nahal makai hairaktana haujik numit humni khakta ngairaba kansida haiduna aikhoigi da makhallaga nungaitaba phongdorokhibaga loinana makhoigi WhatsApp group ama lei maduda thagalaga makhoigi maikeidage angamba mateng pangnaba honarakke haibirakhe. Loinana ngarang ayuk makhoina su lupa lising 12 ga chamagi achauba mateng ama pangbirakhe. Bangalore Manipuri Association nasu machanupa Ronalgi exam fee thibada changadaba senfam da lupa lising 8 su makhoina mateng pangbirakhe.